Ki Nohikai School Ad Hoc, Ki Bahapo Kashatri juga Federation of All School Teachers of Meghalaya. Kila sedang biang kejing ki, tak kebayang akmat kardop juga sekretariat. Ban Pau Persya, ya kejing bom sengap juga Solkar Jela, ya kimat jingdawa. Kajing sedang biang Ki Nohikai ben mi surok, kaderu hadin shitayo balakut kejing aipor. Kumban penkan mawahang ni, baka fastom, kala penjun surno shitayo ya kejing ki, hadin bakalio kejing kular neki officer, banyak keren berkesorkar, ya kimat jingdawa jongki. Nakaliang ka fastom kumba malaya tebun ni lagi perlok ki jami mencala kumba sipenai siteng bila pelong ya gaji ki kumba jai pat mentaru kadai gaji ki kumba jai ni namar bana duk ka starik ka jong dia penai be bila bu ya ka bila pak ya ka sti appointment sia honorable chief minister jongi pat man kasngi lele ban persyang ban pun alai CNCC ban kena ya kata appointment rai hadu mentah ngim semlayo kanu nu jubab na kita KPA langin yo na em ya kata appointment ni namar ta kadau kalau pelong yangi na ka mentah kasngi bat lasai ni yang hang ni mat jangan di sekretariat bangin yo ya kani appointment bat siam kalau dana kalian jong siam dari kalian jong sorka kim patiau ya kata inadan ya koi karai ke bangin siam ba kat nadu kat atrik gandan garali bahe ba hang ni haslong bar hang ti hatura agate ke mini sekretariat atau atura bat kini di surok jong ke sekretariat bat kini ki marjan merpa jong kini ke surok kemud kino hikai kinwan menpelong ni garali ngnya syong bat ka ju ko poru ngnya samit nadu kan atrik lan daput adu ba ka sorkar kana snap ni kijing dawa kijing de kumbang ile yasngau kini ki sngi ki baladap bana kali ang sorkar karang eksamen ni kita kijing dawa kijing ni dai ke ai ka bangi kwa mangi kalong ba ya mentangi tip ba file jong kani kijing dawa kijing ni baladan kami kijing chief minister ke kemud ni kwa banyak kenduk yang banyak keren kemud kumno kata ka status ni ka position jong kani ka file kai karai ka baka sorkar ka sim kemud ni semplu pasai dai keren ya kata ngintip ada undan Kenrai bangila sim ya karai na duk sitodin banginya yang akmat ke sekretariat menta bala syai kasni di kamut ngi ki program ki jam ngin ya be sakmat di kepala ong ep balada ngin yo ya kada appointment kamut hadu la syai kasni di kamut nadu kasni palai kamut ngin pelong kita kerali ba angli haslong pada curah bahkan long ru kajinga samit hakini ki surok jam ni ka sor shlong bat ketura hi suroko oh nyila aipor sitayo kumba ngilaya snow ya ka jingkren na education minister bau kwa ya ka jinga trailang kenrai na kaliang ka jong ni to isnap namar bangila panong ba ka sorkar kalong kum kini kipa te kamut ngiru ila penjajai no sitayo bal aipor ya ka sorkar rengilap bala dang jajai kamut ba ka sorkar ule si kayo tiak lang te kamut nyemat si menta bangin sedang yang pat ya kani ke program JK ke jong ni ban sedang lagu menta kasni bat kapan ya ini aduk bangin dayo ya kejubak ko bat kena na kasaka